Huko kunaandika nazungumzia les quelques piliers pour le compas spirituel. Kama tunasema les quelques piliers, maana ni za mingi, hatazungumzia zote. Amen. Tunazungumzia misingi fulani ambao tunapaswa simamia ndani ya mwendo wetu ya vita ya kiroho. Amen. Sababu sisi wote tunajua ya kwamba vita yetu haiko ya damu na nyama, lakini vita yetu ni ya ulimwengu wa roho. Manake na kama unajua gizi vita ni ya ulimwengu wa roho, unapaswa tayarisha vifaa vya ulimwengu wa roho kusudi pigane vita ya ulimwengu wa roho. Amen. Amen. Hata solda senye iko na misiri ya kuenda mvita, anatayarisha kana joka nitayarishe hiki na hiki na hiki na hiki. Na sisi sasa kama vita yetu ni ya ulimwengu wa roho, tunapaswa pigana na kutayarisha vifaa vya ulimwengu wa roho kusudi tupigane ile vita. Ya kwanza tutazungumzia naenda mara moja, sitakomande sana. Nataka tupunguze tu mwa ile 15-20 minutes tukao tunapunguza, itakuwa ya maana sana. Ya kwanza itazungumzia ni ukweli, la verite. La verite. Amen. Amen. Hii ni moya yenye tukasimamia ulimwengu wa roho kama wa Kristo, tutapigana vita vizuri. Kuna wengi kusema ukweli mbele ya hali fulani, hatari Mkristo inaeka kugumu sana. Anatafutaka hali ya kujipigania na anatafuta maformule zenye hazipatane na hali ya Ukristo. Anatafuta formule zenye hazipatane na hali ya kiroho. Anatafuta formule zenye hazipatane na maneno ya Mungu. Ile imevambia watu sana. Hasa na kusiku ya leo sasa, siku ya leo sasa imekuwa sasa ya kushangaza sana. Sisi tunasemaka hapa kila siku, leo kutambua Mkristo na mpagani mu mazingira fulani inakasema kwa kugumu. Ndio hali ya batu. Unakutaka lankashe ya Mkristo inataka fananana na ya yule mpagani. Haleluya. Leo ni kugumu sana. Kama tunapaswa kusimamia ukweli. Akasema kule kumwanzo, anasema tangu mwanzo kulikuwa neno. Na neno alikuwa pamoja nami na neno ni mie. Haleluya. Amen. Manake Kristo ndio ule ukweli. Na kama tuko na ule Kristo tunatembea naye vidike, tuko wampele kusema ukweli kila wakati. Na Paulo iko naambia wa Roma. Anamwambia nini pale Rome 8:14 anasema wale ambao wanaongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Haleluya. Na hatukupokea roho ya utumwa kutufanya batumwa wala roho ya hoga, lakini tulipokea roho ya kutukonektea na neema ya Mungu. Amen. Wale ambao wanaongozwa na roho ndio wana wa Mungu. Nasema hatukupokea roho ya kutufanya watumwa wala roho ya hoga, lakini roho ya kutukonektea na neema ya Mungu. Asa jua ni batu kama tuko na ile roho. Haleluya. Kama tuko naongozwa na ile roho, asa jua ni tunaogopa. Hata na kwa leo batu biko na hoga ya sana. Amen. Na ukachunguza kwa leo, kila mtu anavaliwa na hoga. Haiko tu ya vita yetu tuko naona, lakini watu wanavaliwa na hoga ya maisha kwanza. Amen. Kila mtu watu wanavaliwa, iko ba Kristo kwa pagani bote wanavaliwa nini? Na hoga. Asa kweli kama huyu roho iko katikati yetu, na kama huyu roho anapaswa jifunua kwetu kila wakati, na kama huyu roho kila wakati tunapaswa muuliza tufanye nini? Jua ni tunavamiwa na hoga. Na hii hoga sasa ndio imeumbia watu uongo maneno ya Mungu. Hii roho sasa, hii hoga ndio imeumbia watu uongo hata na Mkristo. Wakati alikuwa anatarajia kupata kitu fulani hakipate, anakuta akose niseme hivi ndio ndapata. Haleluya. Akose nifaa hivi nikademba hii kiatu ni ya Dubai. Atanipa ota. Haleluya. Obia hii kitu nikademba hivi na hivi atanipa ota. Leo ndio ile tumevamia batu. Amen. Hapo wanasema hatukupokea roho ya kutufanya watumwa wala roho ya hoga, lakini roho ya kusema ukweli. Amen. Paulo akiendelea kuambia Timotheo, anaambia Timotheo, Bwana,
Neema yenye umepokea ukuwe hodari. Mwa ile neema anamwambia ile neema ni nini? Anamwambia maki ukweli yenye uko nayo. Ukweli yenye uko nayo uwe hodari mwa ile ukweli. Leo batu wameshindwa kutofautisha mazingira fulani fulani, ni kwa sababu hali yao ya roho inaka na hoga pia sana. Amen. Kwa kusema kweli anabadilisha. Kwa kuonya anaogopa kuonya. Kwa kuhamakia anaogopa kuhamakia. Nikahamakia huyu, najua huyu njoo anapasha nifunule kitu fulani. Huyu njoo anapasha nipatie kitu fulani. Kisa ameanguka mwerema yake nikamhamakia. Na leo kwa makanisa. Haleluya. Amen. Na leo kwa makanisa ukajua mtu fulani njoo anifaka hiki, mtu fulani anaanguka hivi na hivi na hivi. Mtu fulani ananisaidia kwa huduma. Amen. Mtu fulani ananisaidia kwa kuendelea mkarama. Sasa sasa anakuwa na kosa fulani, unaogopa kuhamakia juu ni mtu fulani. Amen. Amen. Hatukupokea ile roho ya kuogopa watu juu ni watu fulani, lakini tulipokea roho ya kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Ya kusema ukweli ya maneno ya Mungu. Kwenye kuko kusema ukweli tuseme ukweli. Kwenye kuko kuhamakia tuhamakie. Kwenye kuko kuonya tunaonya. Amen. Amen. Tusome. Tusiseme. Lakini kama hatusome hata verse moja. Tusome Timotheo wa pili sura yake ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Katika neema iliyo kwa Kristo Yesu. Ndio. Na maneno yale ambayo uliyasikia kwangu kwa washuhuda wengi, maneno haya uwekee watu waaminifu watakaofaa kufundisha wengine vile. Vumilia taabu pamoja nami kama askari mwema ya Kristo Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Huyu ni Paulo iko naambia Timotheo, neema yenye amepokea afundishe watu ukweli. Na watu wenye watafasa kutembeleza ile ukweli. Amen. Amen. Leo ndio tuko nasikiliza kila siku mafundisho. Leo tunasikiliza kila siku ukweli ya maneno ya Mungu. Asa mission principale ni kutembeza ile ukweli. Kama tuko na hoga ya kusema ile ukweli yenye tuko nayo, maana yake ile roho ya tukuletea neema hatuna hayo. Tuko na roho ya hoga. Haleluya. Amen. Kama kweli tumepokea ile roho yenye inatuongoza mwendo wetu, hauwezi shindwa kuelezea mtu ukweli yenye uko nayo. Ndio maana Ukristo haiko tu kuikala mkanisa. Ukristo haiko tu haiko tu kukuya bo tunaikala tunaomba inaishia pale. Lakini Ukristo ni kufundisha na wengine vile. Haleluya. Amen. Kila siku tunaendelea kusema Mkristo mwenye hazai matunda, Mkristo mwenye hajue kufundisha mwingine, kuvutia mwingine mu Ukristo wake, ule hapokea roho kabisa wa kweli. Haleluya. Amen. Mtu mwenye mpokea roho wa kweli, roho mwenye anakala kwa kweli ndani ya Ukristo wake, anapaswa kuvutia watu mu Ukristo wake. Na ile kweli anavala anapaswa itembeza kwa wengine. Amen. Amen. Na hiyo yenye Paulo aliendelea kuambia Timotheo, usinyamaze kimya mu neema yenye uko nayo. Uyaambie benye banafaa kutembeza ile neema. Amen. Amen. Ile ni poe ya kwanza tunapita mara moja, ni kujua kutembea ndani ya kweli. Amen. Amen. Ile ni msingi ya kwanza ndani ya maisha yetu ya vita ya kiroho, tujue kusema ukweli. Ya pili sasa tunavuka mara moja kwa ya pili. Ya pili inaomba tunakuwa na prudence, inaomba tunakuwa prudent. Amen. Amen. Kusudi tupige vita ya kiroho vizuri, inaomba Mkristo anakuwa prudent, anakuwa na prudence. Batu ba mingi sana habiko prudent mwendo ya kiroho. Unakutaka mtu ni Mkristo me usudi aivalie maisha yake ya Kikristo anashindwaka. Nijua nini? Nijua batu habiko prudent. Kama maisha ya Ukristo unapaswa uvalie maisha yako ya Ukristo ukila wakati, kila saa. Juma ikipita unasema nimetembea namna gani na Mungu. Mwezi ikipita unasema nimetembea namna gani na Mungu. Miezi 3 ikipita, trimester ikapita, nimetembea namna gani na Mungu. Mwaka ikapita, nimetembea namna gani na Mungu. Kama batu bwana bakiaka bale mkanisa hababadilike na ile hawafikie na ile transformation ya kweli,
Ni kwa sababu hawajui kuvalia maisha yao ya roho. Anakuta Ukristo unakuwa tu ya kawaida. Haleluya. Hii kawaida ikavamia maisha ya mtu ya roho. Hii kawaida ikavamia maisha ya mtu ya Ukristo. Hauendeli yake. Wepeke unaka hii kawaida ya kujengeka vibambazi ya kutokuendelea. Unajua kila kitu ni kawaida. Kusikia maneno ni kawaida. Kuimba ni kawaida. Kuadore ni kawaida. Haleluya. Baki anakamata kila kitu mkanisa ama ukawaida. Tukipiga pendo ni kawaida tu. Yeye hana kitu kina mchoma ndani ya roho. Haleluya. Wakristo tutoke mu kawaida. Kama tunapiga, kama tunasifu Mungu, ambia Mungu, kadiri nasifu Mungu najua ndani ya ulimwengu wa roho uko na opere hivi maisha yangu. Uko na opere hivi mu jamaa yangu. Uko na opere hivi mu assembly. Haleluya. Kama tunaabudu Mungu, naambia Mungu, najua kadiri tunakuabudu saa hii, najua ndani ya ulimwengu wa roho uko unafanya hivi. Amen. Na tukitembea vile kila wakati unakuwa prida, unakuta miezi 3, miezi 4, miezi 6 mwaka, unakuta maisha yako inakuwa na mabadiliko. Tukisoma Muisaya, hata soma juu ni usomi mrefu. Amen. Tunasoma kunyumba yetu kunaandika. Tukisoma Muisaya chapitre 38 na 39 inazungumzia maisha ndani ya Ezekia. Ezekia wakati alikuwa mfalme anapata nabii Isaya. Nabii Isaya anamfikia, anasema nini? Anasema Ezekia, siku zako zinaisha. Tengeneza maneno ya nyumba yako. Maana hapa karibuni utakufa. Amen. Amen. Hakuna mwe hagopake kifo. Haleluya. Ndio. Atari kwa bie na Mungu, lakini naye akafariki. Utasoma pale kizi anasema Ezekia akalia. Akageukia ukuta akasema haiwezekane Mungu kukufa saa hii. Pengine aliona ugumu uzito wenye iko mjamaa. Haleluya. Pengine aliona uzito ya taifa yenye inachunga. Pengine aliona kazi zenye haya accomplish. Haleluya. Amen. Hata na sie kwa leo bakasema Bwana tengeneza leo tu, anasema leo kizi tuko hapa. Nasema Bwana unaona leo utengeneze na nyumba yako, utengeneze na jamaa yako, utengeneze na rafiki, utengeneze na ndugu. Leo tuko mercredi, Bwana kufika dimanche utakufa tu. Amen. Sijui kama itaeleweka na wewe maisha yako. Amen. Ya kwanza utakumbuka kwanza ahadi yenye Mungu anasema juu ya maisha yako. Sasa Mungu nakufa. Mungu sasa sema hiki na hiki na hiki na hiki. Kwanza ile ya kwanza. Ezekia ikamfikia, akapata nabii Isaya akamwambia, tengeneza maneno ya nyumba yako maana utaenda. Ezekia akasema hapana, Mungu haiwezekani. Analilia Mwenyezi Mungu. Mtu wa haki wa Mungu akililia Mungu kila jambo, Mungu anabadilisha ile jambo. Haleluya. Sasa sikia. Wakati Ezekia Mungu anamuongezea kitu, tunajua hii story. Mungu anamuongezea kenza ya maisha yake. Sikia sasa. Mfalme wa Babeli akasikia habari. Jinsi Ezekia alipata ujumbe kia atakufa. Haleluya. Muhali ya magonjwa. Haleluya. Atakufa muhali ya magonjwa. Lakini wakati mfalme wa Babeli anasikia Ezekia alikuwa muhali ya magonjwa, atakufa, amepona. Haleluya. Sasa mfalme wa Babeli akasikia ile habari, Ezekia amepona na kifo. Kama hali ya magonjwa amepona na kifo iko hai. Akaprepare bajumbe. Unisikilize bien. Tunazungumzia kukua prida mu maisha ya Kristo, mwendo ya Kristo kusipigane vita vizuri. Mfalme wa Babeli akaandaa watu bake. Akasema hapana. Akawaprepare. Mtaisoma pale bien, mtasikia mzuri. Akawaprepare, akasema hapana. Mbebe hizi franga. Mbebe hii dhahabu. Mbebe hii na hii. Mpelekee Ezekia. Lakini misio principale yenye mnaendea kule mnaenda peleleza. Amen. Amen. Misio principale yenye mnaendea kule mnaenda peleleza. Wakati biko nakuya, banafika kwenye Ezekia. Sasa Ezekia sikia. Ezekia hakuwa prida. Mtu anakuya ukiambolea sele ile. Injo depo ya armema yangu. Injo mbuzi zangu.
Hapa njoo nalalaka mshamba yangu njoi. Hapa njoo nalalaka. Nyuma ya ile wakati Hezekia ameonyesha kila kitu yake, sasa hizi leo Mkristo watu wabake prida. Wakati Mungu anamrestore watu wamingi sana mwendo yetu ya kiroho, wakati Mungu anazoea restore watu bana punguka na akili. Banaka balemavu ya akili. Haleluya. Bana kosaka pridase. Unakutaka mtu senye Mungu anamrestore, sasa anakuwa njoo ya kusema kupiga midomo, unaona mie niliombaka sana, sasa leo kama unaona vile kisiza nenepa ni juu niliombaka sana, nifaka hivi na Mungu atanibariki hivi na gari 3 gari ile, haiko wakati ya kuambia watu bije Mungu sasa kubariki. Inaomba kwanza unaikala kimya aone tena Mungu anasema nini. Hii kazi yenyewe bwana kuongezea haitoshi, lakini wewe kenye Mungu anavizia tena kufanya. Amen. Haleluya. Wakati Hezekia anaonyesha kila kitu yake, sikia sasa nyuma ya ile. Bali bajumbe banaenda banarudia Babeli. Tena nabii Isaya anapata flash, Mungu anamwambia, bwana nabii, enda kwenye Hezekia. Wewe mwambia sasa. Msikie yenye Mungu anamwambia Isaya aambie Hezekia. Anaambia, bwana Hezekia, hapa kulifika watu gani? Hezekia akamwambia, hapa kulifika bajumbe baniletea batoka Babeli. Balikia na hivi na hivi na hivi. Mimi nikabaonesha sasa kila kitu yangu. Akasema sawa. Kadiri ulifanya ile Hezekia, taifa lako tena mtumwa na watoto yako batasevira ka mfalme wa Babeli kwa siku chache. Haleluya. Amen. Kutokujua kuchunga siri inapasha tuma hata Mungu sasa kurestore urejea mtumwa. Kutokujua kutokuwa prida inapasha tuma hata Mungu sasa kurestore unaingiza kizazi kiwa ya ine mtumwa. Wewe utasema hapa mimi nimekufa bia mara Mungu sasa nikumbuka hapa alikipata na kufa, niko na pesa, niko na gari, niko na nini. Akumbe ushaelezea adui mwenye alikuwa anavizia ile baraka. Hata utakufa mbele utakuwa umeingiza kizazi yako mtumwa. Amen. Ndio watu wa mingi sana anajipigia mikono. Hapa mie vraiment maisha yangu ya roho iko bien. Hali yangu ya huduma iko bien. Lengo uko na huduma ndio inaendelea. Maisha yako ya roho ndio inaendelea. Maisha yako ya Ukristo ndio inaendelea. Lakini kama hauko prida kupiga midomo kubenye habasadi kupiga midomo utaingia mtumwa. Unaingiza watu mtumwa. Na Mungu atubariki. Amen.